Nama je jutros dovoljna kafa samo da budemo dobro raspoloženi, s obzirom da imamo zabavnog gosta. U organizaciji Narodne biblioteke Filip Višnjić i Udruženja aforističara 1. april u Bijeljini će večeras biti održan 13. Međunarodni festival humora i satire Bijeljina 2016. Večeras će biti predstavljen i zbornik aforizama koje je priredio sa prošlogodišnjeg okupljanja profesor Grujo Lero. Naziva zbirke je Život piše aforizme po osnovu, odnosno negdje kao asocijacija na ono život piše romane. Dakle, i život nam se negdje skratio u aforizam. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, volio vas naši. Je li sve spremno za večeras? Pripremljeno, nije spremno, pripremljeno. Organizacija je završena. Gosti već javljaju da su krenuli iz Podgorice u 5:30 jutro je krenuo Vladislav Vlahović. Sa Rijeke je juče krenuo Ahil, iz Trpnja juče Ivo Mijo Andrić. Koliko će biti učesnika večeras? Pa 32, kod mene, evo ovdje ima plakat. Potvrdili su dolazak. Ne računam ove iz Bijeljine, iz Brčkog, iz Zvornika. Ulaz tradicionalno svake godine bili više od besplatan. 30. Pozivamo sve da dođu u koliko sati? Pitaju mene, ona imala ulaznice nema, ali ima izlaznica da kupe knjigu. Dakle, večeras će biti predstavljen zbornik aforizama koje su posjetioci mogli čuti prošle godine na druženju aforističara. Je li bilo teško ih odabrati? Koliko aforizama će se naći među koricama? Pa nije zato što ja vršim selekciju onih koji će biti pročitani svakog festivala. Ali normalno, ako je prošle godine bilo 38 učesnika, nek su rekli po 10, mnogo bi bilo, debela knjiga bi bila. Uglavnom, izbor. Nije, knjiga je sadržajna, debela je svinja. Pa to je skoro antologijski izbor. Tako je nekad, kada je pisala recenzija, profesor dr. Zorica Turjačanin govorila da je to antologijski izbor, ali ne veze, u svakom slučaju 38 učesnika, po 5, po 10, kako kome. Imaju, što ti reče, knjiga je sadržajna, nije debela. Opremljena je knjiga tako što ima svako svoju fotografiju, svako biobibliografiju. Sad knjiga je opremljena. Jugoslav Vlahović već svih 13 godina me prati svojim karikaturama. Čuveni Jugoslav Vlahović, njegove crno-bijele karikature zastupljene. Njegova je i na korici. Ima tamo A kao aforizam, pa je zanimljivo. Lupa uvećava, kod njega smanjuje. To je malo asocijacija, naslov Život piše aforizme, sve su kraći. Evo, kada već pomenuste karikaturu, da kažemo da će program ovogodišnjeg festivala humora i satire početi u 18:30 otvaranjem izložbe karikatura 48. Pjer kompanije Novosti. Pa evo, da kažemo svim onima koji su zainteresovani da dođu malo ranije. Radnja se dešava u velikoj sali Narodne biblioteke Filip Višnjić svake godine i ranije je direktor Jovan Cvjetković istovremeno priredio bi i izložbu karikatura, nagrađenih karikatura sa konkursa Pjer ove godine 48. Znači, taj konkurs traje 48 godina, moj festival 13. godinu. Pa ja obično kažem, dobrodošli na 48. Pjer i na 13. Ler. Evo vidimo kako je bilo prošle godine i svaki put je sala puna i uvijek smijeh odjekuje salom. Pa jučer sam bio, ova publika nije noćna kući i sad sjedi tamo u biblioteci. Recite mi, je li ovo što je obilježavanje 1. aprila, 8. aprila također šala? Ne, ovo je sad ozbiljno reprezentacija. Pitali ste me zašto ne organizujem 1. Organizuju drugi gradovi, opštine, gdje samo obilježe 2, 3, ima Nosorog iz Banja Luke, možda 4, 5, Mrkonjić grad, vjerovatno još neki drugi gradovi. A ja gledam da to bude što masovnije. Što masovnije preraslo festival, da to bude uvijek petkom i da mogu, da ljudi ne žure kući, da mogu da organizujemo ovdje i tako dalje. I ovo naše druženje ćemo završiti pozivom, naravno, publici da dođe večeras, ali i zanimljivim izborom aforizama koji će se, dakle, naći među koricama zbornika koji će biti promovisan. Pa hajde svi pomalo da izdvojimo po nešto. Ja ću od Ive Mije Andrića koji kaže naša prošlost je čista kao suza, stalno je oplakujemo.
Mitar Đerić Laki kaže, lako je penzionerima koji imaju roditelje. Dočekao je penziju, ali nije poštara. I ne prekidaj ženu dok ćuti, također jedan od njegovih aforizama. Izvolite, profesore. Jovo Nikolić je stalno tu. Kaže, plata može da se potroši za 3 dana ako se malčice razvuče. Miladin Berić kaže, u ovoj državi je najviše bilo, odnosno u onoj državi je najviše bilo socijalista, a u ovoj najviše socijalnih slučajeva. Milivoje Jozić, Švarc je njemačko ime, a Švorc srpsko prezime. Zoran T. Popović iz Pančeva bio je prošle godine. Kaže, žena i ja imamo različite poglede. Ona mene ne može da vidi kad sam pijan, a ja nju kad sam trijezan. U našoj porodici poštuje se tradicija i dedinu penziju razlačimo s kolena na koleno, kaže Jasmina Bukva. Pojedinim beogradskim ulicama vlasti češće mijenjaju imena nego asfalt, kaže Bojan Ljubenović. Prošle godine je dolazio prvi put Predrag Račula i oduševio je publiku. Predstavio je Nikolu Teslu u 4 riječi 5. Kaže, Tesla se nije ženio, on je bio genije. Evo, izvoli Dalibor. Ravnopravnost polova, toga nema ni na ekvatoru, kaže Ljubiša Beljančić, koga smo također imali priliku da čujemo prošle godine, jel da? A Savo Martinović, 7. sila je u službi svake druge sile. To je vama novinarima, ne možemo vas zapostaviti. Hajde još jedan pa da završavamo druženje. Evo, kaže Vasil Turevski iz Skoplja, krov nam prokišnjava zbog onih kojima kaplje sa svih strana. Nadamo se da smo vas, poštovani gledalci, zainteresovali i vidimo se večeras u velikoj sali Narodne biblioteke Filip Višnjić na 13. druženju aforističara u organizaciji udruženja 1. april u Bijeljini. Biće zanimljivo, biće smijeha do suza, možemo to tako reći. Profesore, hvala puno. Nadam se da publika nije sujetna što je 13. festival. Sujevena. Nije petak, jest petak, ali nije 13. datum. Da, ali festival jeste, da. Ako Bog da bude i 14. i 15. i tako dalje i tako redom. Hvala za izdvojeno vrijeme. Očekujem i vas, makar privatno, ako ne službeno, ovo jutro bilo službeno. Hvala vam najviše. Dođite. Pozivamo još jednom sve naše gledalce.